Konkurs za četvrtu generaciju učesnika kreativnog mentorstva je upravo otvoren u četvrtak 28. septembra u prostorijama Nove Iskre. Ono što je glavna informacija jeste da će konkurs trajati 3 nedelje, tačno do 19. oktobra. I naš poziv svim profesionalcima u oblasti kulture, mlađim, a i onim ne tako mladim, koji misle da program kreativnog mentorstva može da im koristi, da se prijave, da detaljno iščitaju tekst konkursa na našem sajtu www.kreativnomentorstvo.com, kao i prijavni formular koji je takođe objavljen, koji se nalazi na Google Form platformi, da mu posvete vreme, da detaljno pregledaju ta pitanja i da ne čekaju poslednji trenutak. Konkurs je namenjen profesionalcima u oblasti kulture iz cele Srbije. Onima koji su u javnom sektoru, u civilnom sektoru, u privatnom sektoru, onima koji rade kao samostalni umetnici ili freelance radnici u kulturi, bez obzira da li se bave umetnošću u užem smislu ili kreativnim industrijama, kulturnim nasleđem, aktivizmom, edukacijom, medijima ili informisanjem i svim drugim oblastima koje mogu potpasti u kulturu u širem smislu. Glavni kriterijum su s jedne strane vaši dosadašnji rezultati u oblasti kulture, dakle neka postignuća i nešto što može da govori o tome kako vi radite i kako mislite, a sa druge strane potreba za mentorom. Što detaljnije i jasnije opišete vaš plan razvoja, vaša interesovanja, vaše ciljeve u narednih godinu dana, to ćemo i bolje razumeti kakav profil mentora vam treba. Rok za prijave 19. oktobar, sajt kreativnomentorstvo.com. Radujemo se čitanju vaših prijava.